mandeha pasteur Mayolla sy Ramatoa orala Mayolla vadiny mandroso atao am'izao kianja izao a atao ambony tanana ampifaliana trano ny iarabanantsika rehetra any an-tokantrano manaraka ny fandarana sasodi bien dit izay vokaliny groupe iny vaovao ny vahintsika androany dia i pasteur Mayolla miarabanao zay pasteur ary misotranao nanaiky ny vahiny fandarana voalohany indrindra dia faly miarabantsika ataoko ny fandarana sasodi bien dit zany amin'ity taona vaovao 17 sy roa arivo ty dia faly mifankahitantsika eto pasteur Mayolla satria mino fa maro amintsika zany zao fa mba nahitana mivantana miresaka amin'ity fandarana sasodi bien dit dia faly mahitatsika aty ambony tablety ity na aty anaty telefona aty anaty ordinateur atao trano ato mba fampiresadresaka amin'ny pasteur Mayolla miarabaina manokana koa Tino Hiller sy Sam Parker miaraka amin'ny pasteur Mayolla ndretsika androany dia iresatsika eto moa zany fa misotranareo nanasan'ny pasteur Mayolla za ty mako ohatrany tsy dia tiany olona zay fa tiany olona enona mino aho fa fanontaniana ho apetraka izy mirahalahy dia fa mafimafy ihany angamba raha ny fahalalako azy fa aza misy dinganina le fanontaniana eo na manompanopanary le fanontaniana na dia tena manevateva mihitsy ary a dia tonga dia tonony araka zay izy fa zambamboarina zany fa le olona zany matoa meraka fanontaniana mba mizavatra tiano fantatro raha izay farokolo olona matoa izy meraka fanontaniana mba tia mely amin'ny pasteur Mayolla koa izy hoe asiko mafy am'izay fa tratrako eto amin'ity fandarana ty fa elany le ndrasako an'io tamin'ny tournant zay dia avoay arak'izay le izy fa hovaleko arak'izay koa zany le izy somary miavaka kely no fandarana antsika androany satria nanasa namanaray mpanolotra fandarana ametraka fanontaniana amin'ny pasteur eto koa Sam Parker miarabanao ary omenanao avy hatrany ny fitenenana ia voalohany moa faly miarabany Tino Hiller miarabany pasteur Mayolla dia faly miarabantsika jiaby fanaraka ny fandarana iny vaovao agnatin'ny sasodi bien dit ia ny fandaranantsika niany moa zay iarana amin'ny pasteur Mayolla André Christian Dieudonné zay moa izy ia dia mizara telo dia donc amin'ny tapany voalohany zany ahafantarantsika manokana ny mikasika ny pasteur Mayolla ny faharoa manaraka zay mikasika ny église apocalypsie dia ny fahatelo koa zany hoe ny ifandraisany église apocalypsie amin'ny raharam-pirenena zany ka tonga dia ho atomboko zany ny fanontaniana voalohany zay napetraka antsika mpanaraka ny fandarana pasteur Mayolla André Christian Dieudonné ity pasteur le hoe Mayolla ty zany tena matetika zany ahafantaran'olona ny Mayolla misy antony manokana anarana Mayolla io sa tena anarana tsotra ohatran'izao ty le anarana Mayolla moa zany nom de famille izy io zany raha vao misy olona Mayolla zany na ny Dego izy na ny Maroantsetra na ny Manakara na Farafangana na Mananjara na Tananarivo na Fianarantsoa na any France dia famille daholo zay Mayolla zay ary na ny zanako mitondra anarana Mayolla daholo misy Mayolla daholo mamako misy Mayolla daholo fa io Mayolla io zany dadabenay io bababenay izy io raha tena marina hoe frantsay izy io tany amin'ny taona 1860 tany hoany zany no tonga tany Maurice io dadabenay io dia avy any Maurice izy nankatatỳ Madagasikara tao Maroantsetra dia tao izy zany niteraka an'le dadabenay Mayolla io dia io zany papany mamako io Mayolla io dia mamako zany misy Mayolla koa ny anarany Rasonierina Jacqueline Mayolla dia io papabenay io zany niteraka tao Maroantsetra tamin'ny 1900 ny anarany Mayolla Jean Jérôme Maurice dia dikany hoe le anarana Mayolla zany izy io zany avy amin'ny teny anglisy hoe mail satria fanoratana an'le Mayolla zany MAIL HOL dia izy io avy amin'ny teny hoe mail amin'ny teny anglisy hoe mail dia plus holy le holy zany avy amin'ny teny anglisy holy ka itsika dikany hoe email
ny mail de hoe mpitondra afatra de ny oli dikany oli amin'ny teny frantsay saint esprit amin'ny teny gasy fanahy masina ka nidikan'le anarana maôlina zany atyoriana amin'ny andron'ny internet zao vao mivoaka ny heviny hoe avy amin'ny teny hoe email plus holy zany hoe mpitondra afatry ny fanahy masina zay zany dikan'izy de maôlina André zany apôstôlin'ny Kristy zany Christian dérivé-ny Christ le Krista zany hoe zany hoe kristianina zany le maôlina fa tsy musulman ohatra zany de Dieu donné zany hoe nomenjanahary ya de za mbola kely mbola 3 ans zany efa nieritreritra hoe zany andeha l'église voalohany zany tany amin'ny katolika tany Fianaratsoa satria zay avy eo Fianaratsoa ny fehibinay de efa nieritreritra za no mon père rehefa lehibe ay za tsy lasa mon père fa lasa pasteur zany ka raha fitinina zany de takitaky zay le hoe anarana maôlina zany tena nom de famille mihitsy io anarana manaraka tianao ilera araka ny tenen'ny pasteur teo hoe somary alalan'olona zay ianao nefa tian'olona ianona misy fantanina lefan'olona hoe misy herima hafahafa olo pasteur ary ndraindray tena asa ifahiny pasteur aty fa tena malaza amin'ny Facebook igny io hoe miova biby ndraindray isy asa inona ny ambaranao am'izay izy io tsy zavatra vaovao aminahy izy io hoe i pasteur mailo io fa niova biby lava izy io fa zao de za moa manany any ty za olo be vasivasy de izy mazany zareo mba biby lava ihany moa nitanareo novako ty zany vo hipopotamy io tsy hitanareo jusqu'à zao ty za fa niova hipopotamy mandehandeha tanàna-kely to boka aveo zany niova elefanta la ny fanady aby no tanàna-kely to amin'ny vodiny elefanta iny misy soratra hoe apocalypse de iny raha volanin'olo karaha zao koa volanin'olo ko izy vadikely hipopotamy mandekany zao ka izy ke fa biby lava zany inoanareo fa izy koa mivadiky hipopotamy tsy inoanareo le olo zany le tsaotsao io zany tena mandaitra amin'ny olo mihitsy io tsaotsao io zany tena mora raisiny olo ohatra de andray la vérité ny olo le azy le tsao foana anazy na anao zao ne ilera resany olo hoe anao nivadika voromalala direct ny olo fa mino anao koa zao samy parkera anao koa lazany olo navadika voay direct ny olo nanao korokory samy parkera niova voay zany direct ny olo misy olo mino an'izany ny olo manana saina misokatra eto de misokatra ny fijeriny tsy izy ndray tsy ino an'izany ala koa mapossible an'izany fa le olo eto fijeriny olo amin'olo eto mikatony direct izy tonga de mino an'izany resaka zany fa za io tsy zavatra tsy za zany efa tsy tahitra am'ireny tsony satria tsy raha mbola vaovao aminaka zany iny raha tsy resan'olo mombana surtout le olo tsy tianao reny amoronany zareo resa fa marikirikitra le fidianana izy koa fa marikirikitra le fidianana depuis 2013 nakaty fa tsisy fariny tsony de migration ny pasteur maôlina io fa zahay efa zatra n'izy io zany ana karazana repère io repère anakiray hoe aiza moa place misy anao satria ainareo mirahalahy tsara olo enjehana zany olo aratsinao zany olo ezanao potena zany tsy afaranao talohanao foana olo enjehana io donc aminay zany reny repère na même zalahy mpitondra fivavahana namanareo repère anay daholo reny izy koa mbola mitabataba anao zany manompanopa anao mamorona tsao jiaby io alefa anao aminao zay zegny mahazava tsara be fa anao mbola alohan'ny zareo fa izy koa fa tsy mivolana anao fa direct zay fa tsy afafarany anao afarany izy koa fa tsy mivolana aminao na anao fa mitovy larana aminazy eo fa anao koa tsy mitovy larana aminazy eo fa mbola afarany any izy tsy mivolana anao idiratsika ny fagnontaniana magnaraka asika ny fiainan'ny pasteur manokana zany ny pasteur maôlina manokana ve manana azy io ve hanambadiny ohatra ny anakiray zany hoe roa na telo ny resaka mariage zany amin'ny apocalypse de misy tokoa ny mariage fa olona zany tsy maintsy vita sora mpanambadiana zay vo azo atao mariage fa raha tsy vita soratra zany le olona tsy azo atao mariage donc raha ny lalàna eto amintsika zany de tsy mahazo manambady akoatran'ny olona ray ny malagasy raha ohatra izy ka efa vita soratra tany amin'ny fanjakana fa raha ohatra izy mbola tsy vita soratra tamin'ny fanjakana azo atao manao
makavato manko izy any mbola tsy voasoratra tany fanjakana raha ohatra koa izy ka tsy kristianina fa raha mbola kristianina zany le olo apokalypsy fivavahana kristianina tsy bouddhiste tsy musulman tsy hinduiste tsy trombiste azo resana zao tsy zay le fivavahana apokalypsy fa kristianisme ka raha kristianisme tsisy fivavahana kristianisme afaka manambady 5 satria misy olo zany le mandefa nyletsao hoe paster mailo mahavady zay misy commentaire fa le olona le zay ona zay raha eto ny fijerin'le olona ka misokatra de tsy hotratrany zany resaka zany fa raha fijerinao eto am'lohana eto ka mikatony iny de tonga de mandaitra aminao zany zavatra zany zany eto Madagasikara firy ny mpivavaka apokalypsy na Madagasikara efa misy dans les 1 million ny mpivavaka ato amin'ny apokalypsy misy mpampianatra amin'ny université misy mpitsara misy maramily misy andarma misy polisy manana grade tany amin'ny colonel général misy expert comptable misy sociologue misy chauffeur misy mpamboly misy mécanicien misy mpivarotra misy milliardaire misy olona faran'izay mahantra taka ny fiangonana rehetrarehetra de aminareo ve de ro olona manodidina n'olona manam-pahaizanareo de hanaiky hoe paster Maioly manana vady ataontsika hoe ataontsika hoe tsy exagerena hoe 1000 zany manana vady ataontsika hoe folo de vendrana daholo ve ro olo reo de olo tsisy jery jiaby ro olo reo de hanaiky reo kristiana olo manam-pahaizana olona mandinika malala soratra masina de hanaiky hoe ny anay paster anay de any aloha ivefana anazy efa 300 zao ny vadiny io mihitsy ny teny itiavanay azy fa zay ho ali izy le tsao moramora kokoa inon'le olo de zay foana mandaitra fa reny mbola ambarako reny mbola repera daholo reny aminay zay zany tsy mbo mampatezitra anany reny hoe tegna vinitry paster Maioly fa izy koa fa natao zao fa anao toerana misy anao io ina fomba ataoko iplaqueko an'io e ino fomba ataoko anadaboako an'io manokory io lasa lohako fa zaky afara ty donc le malagasy zay tsy mba faly izy mahitanao mba misondrana misy mahitanao mba manan-javatra i tsy digniny zareo io anao koa fahita fa manan-dra fa direct zareo petao io tous les moyens jusqu'anao asiny aody mba tsy ampanjary fiaignanao io maro fatratranyzay zay mpitondra fivavahana ty mahita olo maro jiaby asiny olo aody io koa fa mihetsika le devoly aminazy eo mivolagna le devoly aminazy ty mako mitady azo vady vazaha ty mako mitady hotafita ka tsy avelanay ty na ino ataony ty na ino ataony ty zay zay misy andra hitanareo ao zany resanireo devoly reo koa fa délivrena izy io tsy avelanay miteraka zany io na anao ino koa fa miteraka tafita mako mahazo vady io ka zareo zegny tsy mampiteraka an'le olo zareo zegny tsy mampanjary fiaignan'le olo misy olo idira trosa fa tsy afa trosa mihitsy le olo anagnino ty tsy afatrosa io koa fa mahazo vola be fa tafita fa io bloqué nay jusqu'à zao fa tsy tianay olo tafita ozy izy donc zavatra normal io tsy tokony malagasy any fa eran-tany efa misy olo mbo misondrosondrotra zany na même ampianarana ary anao première foana misy olo fa mamosavy an'le ankizy première iny lasa dala le zaza fa avy eo voan'ny ino ty le malaza be misekoly ty ambara velona sisisy matetika hita amin'ny sary paster le manondro ohatry zao de misy dikany manokana mihitsy ve le izy atao tondro ohatran'iny io zany ao amin'ny baiboly jerevana amin'ny baiboly io ratsan-tanana n'Andriamanitra io zany misy pouvoir tsika zany no ariny takany endrik'Andriamanitra takan'Andriamanitra no ariny atsika zany de Andriamanitra tamin'ny namorona ny zanak'olombelona de ratsan-tanana nampiasainy de tamin'izy koa nanoratra ny didy folo de ratsan-tanana koa no nampiasainy de raha mijery anao miloko toko faraky amin'ny folo andininy roapolo de misy teny takan'izao hoe tamin'ny Kristina moka devoly zany eo izy le olona le mpitondra fivavahana farisesy folo ara-dalàna reny zavatra démonie ihany no amano devoly izy Belzebouba ihany no amano devoly de izy Kristy hoe raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra izy no amoako ny devoly de tonga aminareo ny fantakan'Andriamanitra ratsan-tanana zay ka raha miresaka ratsan-tanana zany zany anao de fanondro no tena miasany zany fanondro io misy pouvoir izy zany rehefa hitanao le code secret io la zavaiko amin'ny lafiny mathématique physique scientifique spirituel raha mbola misy olona apeka an-javatra
na tromba io na vazimba na talan'olo na zavavondany na kokolampo zay trona anazy sfera belzebuba satana tondro ny mpamombonao io ka mipetraka amin'ny olo le fanahy io tsy maintsy mianjaka le olo io maintsy mianjaka tsika zao toko hoe mijery azy zany zao tsika zao totomboky raha ianao zany zao petraha mifana hafahafa io anatinao ozy izy anao hoe pioany ty fa za tsy jeriny ty efa tsy zakanao tsony hitanao ko fa tsy za manondronao zao hitanao fa na tanao ko hitanao misy afo mangirangirana na za hitanao misy zavatra mangirangirana de tsy anao no mahita an'io fa le zavatra ao anatinao de tsy na tonga de manomponompo apastera mbaolo anao fa tsy digninao mikorana aminaka ary ohatrany maromaro miteny an'izay hoe tsy tianay hitondra ny commentaire mety misy zavatra mipetraka angamba raha mipetra zavatra ianao de tsy mataty amin'io za zao manondro zao anao koa misy raha midoky eo aminao tsy haiko tromba vazimba kalanoro tsy haiko satana belzebub io fa tsy digninao fa manondro anao fa tsy digninao anao koa tsisy raha mipetraka aminao anao normal sisy problème na anao zao ohatra misy raha mipetraka aminao ile toko misy tromba anao tsy haiko tromba aminao misy anarana maro tromba anao anao koa tondroa mianjaka anao tsy tagnanao vatanao fa mianjaka raha aminao io fa io misy code secret misy pouvoir zany fanolo re fahitanao le code secret ka io zany tsy voatery hoe tsy maintsy ny pasteur ihany misy an'io fa na anao mienao anazy zao na anao ilera zany hitanao code secret io de tonga aminao de zay olo petra andavy koa tondronao tsy maintsy metsy fa zavatra formule ao anaty baiboly eo io fa le olo tsy mahita anazy misy miteny koa ato hoe anao manondro ny olona mandeha ty ampidiranao devoly de anao koa zany manala azy ka le olo tonga telo olo tsy hainay izy efa mihetsika any toerana misy azy any izy ne le olo fa marary any fa misy devoly any toerana misy azy any mandeha reo fiangonana jiaby reo teteziny na mandeha miomby asa ampiskidy reo tsy afaka fa rany andehandeha maioly any fa sao de mbany mahafaka miteraha ty fa izy koa raha magnano an'io de lafa mi miady hevitra anao iny amin'ny devoly any nareo anao io ko aminany samboka any nareo fa vao mainka nareo ampidiriny ka itsika ty ne tsy nandeha tany nefa fa misy ny tefa hidirany ka aiza na ampidirany atsika any de ohatran'izay le fandeha an'le izy fa io moa zany ho an'le olona za aloha zarako le olona miteniteny zay sira mba voany le olona tsy mandehandeha ty aminao ty io tsy mora koa ne ilera manadoso devoly io misy mamely tontondro io misy mamely daka io misy manaikitra misy tsy voatananao dimy ieretana le mpandroka devoly fa ny akoso aloha na zany naty zany mandehany aloha mandeha am'izay hitanareo fa mety mahafaka anareo any fa rehefa tena tsy tafavoaka any zay ty tsy manilikiloka tsy manavakavaka tsy miavonavona fa zay tonga ao tera isina misy fanontanina ohatrany fanamarina kely izy de anjarany pasteur moa maloy anazy rehefa io pasteur Mayol nanaraka droit atao ankatso hatramin'ny teo amin'ny deuxième année noho ny fahasahiranana de rehefa avy teo nandeha nivarotra tamban'ny arkady de teo tam'izay zany niomana nanao pasteur de hoe de lasa ty hoe filoha mpamorona ty fiangonana apocalypse maneran-tany ty iza hoe zany mikasika zay pasteur donc zay marina zay ka za zany tamy 1982 no afaka baka de nanao service national nanao ESN de 83 niditra première année tany akatso de 85 za passe deuxième année fa vu le problème ny fiainanao tsy tafavoaka tamin'ny fianarana de mitady moyen ina atao iveloma fa za lefa mipetraka tamin'ny anabaviko anao mba megnatra ihany anao fa olo lehibe io mbola mipetraka amin'ny anabaviko manao velomina mbola ividiana ndraiky akanjonao zareo miariko akanjonao donc za direct nadendeha nitavitany de mba nahita moyen varobarotra farany za tafapetraka tambaniny arkady to de nivarobarotra to za tam'zany mbola za tam'zany mbola tsy nanambady de efa nivarobarotra to de zay nampatonga anyvatra to ambaniny arkady ny fivavahana ny vavako to amin'io za tamin'ny adventiste tamin'io fa za ty mako niteteziko jiaby ro fiangonanareo nampatonga na za tonga tamin'ny adventiste za katolika au départ fa za netrety ny agnano mon père io zany nipose question tamin'ny fiainako hoe ino différence amin'ny protestant ndraiky katolika ino mahasamy hafa anazy ke za misy namana maro ray tanàna aminakao zareo misy evitsika ema ndraiky lutériane ndraiky anglikane
zareo nanotaniko ino momba samy hafa aminareo katolika volagny zareo zay papana FJKM zay mahampavy ana FJKM mozy izy alay moa zao tsy alay ko moa tsy ela mozy izy sy katolika koa mamanareo mampavy an'la katolika io koa zay moa zay le raha io fa za zegny tsy afapo tam'le za volagna tam'zareo allo tsy mandeha amin'ny l'églisenareo mba antanina pasteur anareo ino zay ny tena différence ny ty katolika ndraiky protestante de nandeha zany zay tam'izay misy telo lahy zay nandeha nianatra séculaire hady tao amin'ny FJKM ino mahasamy hafa ny FJKM sy katolika ino mahasamy hafa ny lotériane ndraiky katolika anglikana ndraiky katolika mandeha 3 mois eo le mianatra séculaire hady vita tamin'ny FJKM nandeha mifila tamin'ny lotériane vita tamin'ny lotériane nandeha mifila tamin'ny katolika ke karaha lasa ravoravo zay intéressant donc ty bible ty fa nahita raha maromaro raha tsy haina tamin'ny katolika nahita différence ny protestant telo reo manino protestant telo nefa samy hafa misy lotériane le anglikana ndraiky FJKM ino différence andreo fa manino reo protestant tsy raiky de boka avy eo zay vita diabo zay nataonay zay classe de 4e zay tamin'io jusqu'à 3e zay vitanay le fiangonanareo nandeha ndray zay tamin'ny fiangonana volagnina secte nandeha tamin'ny jesosy mamonjy ino koa mampavy anareo tsy mitovy amin'ny protestant ino différence boka avy eo nandeha koa tamin'ny pentecôtiste vitanay jesosy mamonjy nandeha tamin'ny pentecôtiste boka avy eo nandeha tamin'ny témoin Jéhovah jiaby nandehananay ke farany za efa lasa taty Antananarivo fa classe de première za taty Antananarivo nianatra adventiste donc sisa tsy vitanay telo la za taty Antananarivo fanoratra zay taratasy hoe allo samy mandeha amin'ny adventiste zay tsika manontany karaha kokoa doctrine nanareo ty zegny ny olo jiaby mivavaka lahady mihinana kisoa hanareo raiky mivavaka sabotsy le matsiro tsy hoaninareo ty koa anareo koa mbo peta fa allo tsika mandeha any ianarana koa doctrine andreo ke le raha zay zegny na azo document maro za tena haiko jiaby za koa misy olo mikoragna aminaka zegny une fois haiko hoe ino église ivavany zareo haiko raha hainy haiko raha tsy hainy de karakaran'izay zegny na de to amin'ny arkady teo zany za tamin'ny adventiste za tsy pasteur tsy raha olo ino za tsy haiko à l'âge de 30 ans tam'izany za zao ty efa 57 ans za teraka 1960 donc c'est 2017 tsika ty 57 ans donc za zao ty ke tamin'ny arkady teo za nahazo antso io antso volagna karahan'zao andeana ampianaro apocalypse za mbala mifana za ampianaro apocalypse za tsy mon-père za tsy pasteur za raha haiko amin'ny boky io za tsy ambaraky amin'ny andro atoandro amin'ny alina feo mihitsy karaha misy olo mivolagna aminakahy zany de anao mbola tsy zatra fa le feon'Andriamanitra zegny donc anao miasa aloha hoe anao foana mamaly azy io koa avitako io za tsy agnano nipody io ampelo dans 7 mois za nangataka famantarana farany raha anao marina Andriamanitra zany tena mikoragna aminaka ampianatra bokyny apocalypse ty za tsy pasteur za tsy manana diplôme théologie zany hoe kare olona manana maîtrise ny théologie na doctorat ny théologie reo pasteur jiaby olo jiaby reo tsy mavita miexpliquer an'io ke iza za olo vatra ambany arkady ty ome famantarana za volaniko zao nataoko azohona famantarana io ity baiboly ty volanina tenin'Andriamanitra donc za mino fa tenin'Andriamanitra ty ke ity feofeo miresaresaka aminakaha ty tsy haiko ny démontrena io na feona devoly na feon'Andriamanitra fa aloha ty baiboly ty amenaka ipose question aminao za Andriamanitra de sokafako ty baiboly ty de valio eto za koa fa anao marina naniraka anaka no sokafako baiboly io zao ny raha nyteny hitako tao iza mirahako de ho iaho hoe ity aho iraho aho ba confidence moa ty sarava tsy sendasenda atao fotsiny napetrako tagna nandeha ndray manaraka tody ihany le feo ampianary le apocalypse ampianary raha anao marina mampianatra ana mitenendray fa sokafako ty sokafako ndray le baiboly ataoko anarana malaza ny anaranao za olo mivatra ambany arkady ty za mpalaza anaty ambany arkady ty wa ataoko anarana malaza ny anaranao izy zaho io Andriamanitra volaniko anao mitenena fa aiza anaovako an'izany eran'ny Madagasikara erany tany io mila vola za olo mivarotra kely ambany arkady ty sokafako baiboly zao teny hitako za anokatra varavarana ny lonao andravina mitotona ny lonao za fa za matahotra famandehana ke fa azoko jiaby famantarana io za direct hoe bon
andeha za zay commence teo zany za nandeha nitady zay boky mikorangakoranga apocalypse jiaby eran'ny librairie jiaby reo ndraiky boky adventiste boky témoin Jéhovah koa fa miresaka apocalypse fa mivoriko jiaby ino tena raha tiantiambara ho azy de nanomboka nampianatra anazy io za ola roa nampianariko anazy io jusqu'à zao ty reo olo roa mbola ato amin'ny apocalypse raika secrétaire général ato raika DG ny radio fanambarana eran'ny Madagasikara reo olo roa prala reo mpivavaka anglikana reo tam'izany so mbo m'intéressé nareo manjanisme rahalahy le boky ny apocalypse io karaha hitako code secret anazy io volaniko an'izao ko fandesy lahatra atao zay na zao reo lany fanahy tsy ary mbola sy nampianatra am'io meo sisy ka teza anazy anao le raha io nameko exemple zareo direct zareo intéressant donc ty volaniny zareo alohatsika eo sisy magnano an'le étude de commence olo roa io jusqu'à zao ty zay zegny tantaran'io apocalypse raha miresaka nefa nanao droit telekatso avy eo nivatra tena baninarykato karahan'zay le raha ya ny fanontaniana magnaraka pasteur Mayoli mbola mikasika ty apocalypse manokana izy ty zany ohatrany hoe fikambanana dia afaka azavaina pasteur zany ohatrany ahoana fiangonana lasa hoe fikambanana zany de tsy eto Madagasikara koa fa maneran-tany le izy de tonga de fatambatra am'izay ngamba hoe pasteur Mayoli zany ny filoha mpanorona ny église apocalypse maneran-tany ya araky le volaniko to zegny olo roa nampianariko anazy io voalohany ka rehefa nandeha le raha nahazo fandarana za tamy radiotsika avao tam'zany tsaiky 1992 une fois par mois io l'émission apocalypse io Néma donc le olo nanaraka an'le raha kefa leran'izy avy tamy fanazavana le 666 no tapahany zareo le fandarana le olo liagna jiaby zegny nitady nanao kory nitapahany aiza mo hitana anazy io so de nanomboka teo zegny lasa nangataka le olo ataovy direct koa fa tsy mandeha am'le radio fa zay mila tohiny le fanazavana ke za lany fanahy za tsy azo koa misy olo maro be karahan'zay zegny mitandregny le fanazavana tamy radio izy koa fa natao en salle mitady toerana zany anaovana anazy tamy EPP zahana le olo maro be le olo tsy omby le salle nizaraina donc le olo misy promotion raiky miditra 7h jusqu'à 9h promotion faharoa 9h30 jusqu'à midi fahatelo à 2h30 jusqu'à 17h sabotsy ndraiky lahady fa za andavanandro mandeha miasa ke koa fa vita jiaby le fampianarana direct zany le olo andro atao misy commissaire divisionnaire misy colonel misy pasteur jesosy mamonjy pentecôtiste jiaby tsaitsaitana jiaby olo zareo nangataka hoe aloha ty volagny zareo atsangatsika fikambanana sitrany mba mijoro ara-dalàna mba tsy azo potehana koka izy koa fa ty tsy mijoro ara-dalàna potehany fahavalo ty volagny zareo ke ireo le commissaire be ireo commissaire tonga ataony hoe parker zareo reo olo renseignement généraux zareo reo pitsikilo de tonga eo zegny zareo amy maha olo mpanjakana azy mitsikilo satria ny raha renseignement azony zareo de hoe i pasteur Mayoli io anonga mpanjakana i pasteur Mayoli io manao trafic ana drogy manao trafic ana za moa tsy endriky pasteur tam'izay fa hoe i Mayoli io io vazaha io fa anao trafic ana arme drogy de hanonga mpanjakana ke zay zany napahavy an'le reto polisy reto ke zareo avy eo izy maha olo mpanjakana anazy anao koa mivolambolagna raha tsy manjareo direct fa samborony zareo fa izy koa présent eo en tant que chrétien ama kristianina anazy izy mitondra pasteur koa hoe raha milaza zavatra tsy marina anao micontre anazy izy koa milaza zavatra tsy araky ny lalàna za misambotra anazy ke zareo nianatra tao lany fanazy zareo fa taiza na isan'ny zalahy ty raha ty volaniny zareo tsy ary mbola misy olona vitana nazavany io ke na le pasteur lany fanahy hoe izy io izy tegna mety nisy fianarana manokana nataon'le zalahy io zavatra io fa nazay tamin'ny sekoly teolojiana tany hoe tsy nianatra an'io de tam'izay zany natsangana le izy de lasa fikambanana reo olo reo zany za voaloha tam'zareo za tsy mahay manangana an'io fikambanana atafa misy olo lalàna aty volany zareo zay agnano anazy nagnano staty jiaby de zay napotonga anazy natsangana fikambanana de nitsangana izy tamy 1996 tam'izany mpivavaka ary tam'izany mbola teo amy 150 membre to zay tam'izany
de nitsangana de fikambanana izy hatramin'izao fa samy hafa mako ny statuen'ny église sy ny statuen'ny fikambanana de manana statuen'ny église io zany hatramin'izao aloha de ny FFKM de tsy haiko angamba ny adventiste koa nafa nazo am'le statuen'izy io fa tsisy an'izay mbola fikambanana daholo zany ia ka lalàna fanjakana koa izy io zany de ny fanjakana koa no tena manome azy io fa fahitako anazy io le fiangonana raha mbola latsaky ny fitopolo taona ka raha tsy meny zareo ny statuena fiangonana anazy io église donc mbola hoe statut maty fikambanana anazy zany de donc za zany mpampianatra an'izy mazava be zany fa za zany le président fondateur famitaninantsika magnaraka tinga mba mety efa matetika amin'ny paster ty fanotanina ty mikasika am'le hoe 2013 fa hainao misy ty zany tena hoe maro zany mpanaraka ny fandara manontany paster Mayol tena hoe mavita manasitrana mihitsy am'irena ola ipetrahany devoly iny fa nefa ty fanambarana ty tsy mety tonga ity hoe fanambarana ty araka ny hevitry ny namana mpanara-baovao hoe izy ty ve tena hoe nisy marina i fanambarana io ve sa ohatra ny olona rehetra kamarana ataoko ohatrany hoe artiste raha ohatra hoe te alaza izy de ohatrany hoe miteny zavatra somary tena tsy soapizin'olona nefa tsy tanteraka akory iny de aiza ho aiza am'izay zany hoe ty le apocalypse 2013 mbola antaniraiky le pneu mandeha zay fantanina za zany tena milaza mihitsy hoe mpaminany sandoka ianao fa tsy tanteraka ny misy ty 2013 izy io io faminanina 2013 io manko tsy raha hoe io faminanina voalohany nambarako zany alohan'ny tondrako ny afatra foy de foy satria fa lasa de lasa ny fotoana atsika de anolotra hira iray zanako vavy anarana mpaminany ny anarany Jérémie A mighty prophet of God was he. He came preparing the way for Jesus and gave his life up so completely. Then one day he's taken to prison, and for this gospel he will lose his life. John said, "Oh Lord, are you the one, or is there someone else to come?" But Jesus only gave him this reply:
is here.